Kakong Suzy Basan kelawan Raknam bat bura mekejat benriau bat kejela Meglaya barok kawai. Dah kejeng yokor jongkai kata kemarnong ha kelempung ya peni doksa ke Joe Widers Olympia Amateur India Arhajar Arpulai ke Balalong Dangshan ha kenong ba Mumbai. Kalong kejeng kemen bat kejeng snow sarong ke Bakrau ya kejela Meghalaya. Hadian ba kejengla menora ekanam keburam jangkawai ketei ya lekai peni doksa nek bodybuilding beliau pun Korea kata kemarnong nak kerensan peni doksa kelatip kum ke Joe Widers Olympia Amateur India 2023 ke Branchkut Dangshan ha Mumbai. Kani ketei ya lekai peni doksa kedai kakong Suzy Basan Sauklai Senam Kerta kebeleshim bentah kini kelempung bat kelayo menra ya kata kemarnong. Ya katak maksiar layo ra dak te lakai nagari Russia bad katak marupa layo ra dak ba na New Delhi. Bad kani kelempung lakai kadai ke Bakut Dangshan ha Mumbai ha ka khat khandai trik nai wiang Arhajar Arpulai. La ban kedau hang ni ba kakong Suzy Basan kadai kelong kemie ka ba iet ya kani kejingi lakai bad kamtam ka jingi lakai kilan met. Kadai ru kalong kemie ka badan armut ki kun bad ka trei ru kum kanong ai ikai pun tibet ikinong kilan met ha ka gold gem ha kenong ba Shillong. Ha ka jingya keren bat kani kelong kemi. Ikong Suzy Basan ni lepen pau ke jingkemen ke Bakrau banwara ikan nam ya ke jela Meghalaya. Da ka biok kur ya kani kata kemana kani keren san ni lakai. Ilong bai dei basko tenat bah bani shim bentah ki kam kilan met bat itre ru kum kenong aji kai ha ka goals gym. Bat ke jingla ishim bentah ju i ha kani keren san ka bahe ka de ke jing terang jong i mani ai reng persha i ki thei ki ba ya kun ha kani ke jingila kai ni ki wei pat kiri. Walai dan shibun ke jingduna ha kaliang ke jingpun biang ya babun ke jingdan kam. Nari ikimen pat baila yo banwara kani ke nam berkeburam ya ke jelah ibrok kobai. Face the front. Two on 5 and 2 on 3 switch places. Abdominal and thighs. Berjani jangan sedang berdoa raja khatra. Di ngala job bun ki achievements. Kum Miss India Bodybuilding Fitness National, Miss Meghalaya, and Asia Pacific International, Southeast Asia Pacific International. Di ter ngala job. Dari testing beli ke dream juga bangan di compete hakni ke competition belong apa Mumbai di international platform ki players ki bawan ban compete ru ki badai na shaba kumna Kuwait, Iran, Russia, Thailand, Singapore ki bon ki international players. It was a very tough competition for me, and plus it was my first time competing in this platform. I was nervous, but still I did not give up. I really gave my 100% on the stage, and I come up with a third runners-up, along with those females besides me. I know we try kan na ba he udah rangkat bat na do bestam ka competition hadu pendawai wai borai men sim nga mangayo man ha palai te kong ke ki jinge ba philap ha ka jinge lenti jong phi kum ha ka nika Meghalaya bodybuilder ma te nga dei ka belong kami kata jong aru ba dei supply snem te ni ngarangmut bangan yo financial support ng government dre ni myo khamyo jingerap ne ineru tinga struggle him away to achieve my dream. I go ahead with everything from training. I train hang ni apo gold gym ni na mga train ni tika diet mga bangam ke barokhoy mala hilot barokhoy te katahi na malulay ba siyan bangilit ya kanay ka profession ni hapen din ba ka diet ka workout kung no ni haple
man kasni kumno ni bam kumno ni le tang kata ga jing e ka message nga pa ban ai ki long kami long pa ba ki na samla ka long ma ning kong e ka de ma ni di ban yo ning kong e ka met ko ba kya ni bro khoi nim de bangin ni neglect ya ka exercise naman exercise ka de ko kong sam tan e ha ka met ka pa chuni brio kaspa ako kam mentoire main ka de ka health ni don ka health nila ban yo lo baro khat de kilong kumiru kiba tray baktaru akwa ban ongi kiba nga ngala ban le ti kiwiru kila ban le lada kidan kamon ada ki ai pori le de khndia kila ban yo achievement makiru khna samlaru bon khna samla mataru ki bon ba ki kwa ban le ndam kam de kan ni other profession ru re the kiliban come out from the comfort zone knamba kila ban perform la de ban mutagin bakin showcase la de ke e baki kwa ban le akajing injung ki